شاندکه یکیتیا نویسکارên Kurdistan Sûriya bi serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî li Hewlêrê civiya û di wê hevdîtinê de Barzanî tekezî li ser berdewambûna piştevaniya xwe ji bo Rojavayê Kurdistanê li ser hemû astan diyar kir. Her di vê derbarê de malpera serokatiya Herêma Kurdistanê belav kiriye ku îro li Salaheddîn berêz Mesûd Barzanî serokê Herêma Kurdistanê pêşwaziya şandeke yekîtiya nivîskarên Kurdistan Sûriyayê kir. Malpera serokatiya Herêma Kurdistanê herwiha da zanîn ku Barzanî spasiya gelê Rojavayê Kurdistanê li ser sebr û xeragiriyê li ser xaka xwe نخواستم دراوشین زحمت و آلوز ین که روجاوای کردستان تیره درباز دبه هر دوی درباره ده هوزان دیرشوی اندام شانده یکیتیا نویسکارین کردستان سوریا که دوی هفدیدنه ده آماده بو جا آرکیره دازانین که ایرو لصلاح الدین لحریما کردستانه شانده که یکیتیا نویسکارین کردستانه که جه 15 کسان پیک دهات به سروکاتیا سروکا یکیتیه به سروک حریما کردستان مسعود بارزانی را ده چارچوبه سردان و هفدیتنین خو لحریما کردستان جویان و روشا روجاوای کردستان بگشتی و روشا نویسکار و روشنبیران هروها روشا یکیتیا نویسکاران دوی جوینه ده هاته گنگشه کرن درشوی هروها گوت که بارزانی دوی جوینه ده تکازی لسر بردوان بونا پشتوانی خوش بو روجاوای کردستان لسر همو آستان دناف ده آسته چاند و روشنبیری جی دیار کر هروها دلخوشی خو جبو و سردان دا دیار کرن روژا سیوی مهی شاندک اکتیا نویسکارین کردستان سوریا گوج سروکا خو وزنا حامد و اندام دسته ریوبر عبدالصمد محمود محمد عبده و محمد امین سعدون پیک دهات گهشتن حریما کردستان و چند هفدیتن با آلی و کسایتین روشنبیر و نویسکاران را پیک آنینه و دیل حریما کردستان نونراتی خوشی آوا بکن.